bahan. Sambil tu korang heal dengan, kalau korang punya bare skin betul-betul dah sihat, baru Aisyah suggest pakai vitamin C or niacinamide. Niacinamide dengan vitamin C tu dua-dua untuk mencerahkan kulit korang. Tapi korang kena pakai lepas korang punya kulit betul-betul dah tak ada jerawat, pertumbuhan jerawat. Faham tak? Sebab niacinamide dengan apa-apa produk yang mencerahkan kulit, dia akan mengeringkan kulit korang. Bila kulit korang kering, dia akan memproduce minyak tau. Bila produce minyak, itu yang membuatkan kulit korang naik jerawat balik. So bila kulit korang naik jerawat balik, korang kena repeat on the same thing. So baik fokus on jaga skin barrier dulu. Bila korang jaga skin barrier korang, lepas tu sambil pakai sunscreen kan, kulit korang sendiri akan auto heal. Dia akan heal sendiri. Sunscreen, Aisyah suka sunscreen Fesrina sebab dia sangatlah tak melekit. Texture dia macam moisturizer dan dia tak ada, apa kita panggil, white cast. Contour highlighter, Aisyah tak pakai contour highlighter. Ni Maybelline Falsish Lash Lift. Tapi Aisyah suka L'Oreal punya Paradise, apa entah Aisyah tak ingat. Sesuai ke untuk jerawat? Sesuai. Dia sensitive skin punya. Dan dia tak rasa berat tau bila korang pakai sunscreen tu. Aisyah suka. Nak putih, kalau kulit korang memang putih tapi korang burn, korang pakai je sunscreen setiap hari, InsyaAllah nanti putih balik. Tapi kalau korang memang kulit asal hitam manis, sawo matang, Aisyah tak tahu nak bagi tips apa. Korang just pakai skincare kan. Macam ni, bila korang pakai skincare yang betul, even kulit korang hitam manis, ataupun kulit korang coklat, ataupun kulit korang macam mana, kulit korang akan ada dia punya sinar sendiri. Kita panggil apa? Kulit korang tak kusam tau. Bila korang pakai skincare yang betul, kulit korang tak kusam. Korang tak akan rasa tak lawa pun even kulit. Faham tak? Kita kan ada satu mindset kalau kulit gelap tu tak lawa apa sebenarnya. Tapi tu sebenarnya bukan tak lawa sebab kulit korang gelap, tapi kulit korang kusam. Sebab tu ramai je orang kulit cantik kalau hitam manis, sebab kulit diorang tak kusam. Faham? Ataupun diorang pandai makeup ataupun diorang pandai makeup. Macam mana Aisyah hilangkan lubang-lubang jerawat? Tak hilang pun sayang. Banyak je lubang jerawat Aisyah. Lubang jerawat Aisyah kat dalam juga. Tapi sebenarnya bila korang dah, skin korang dah makin better, lubang tu macam tak nampak sangat. Dia ada tapi tak nampak sangat. Nampak ni? Ada je lubang, nampak? Nampak tak? Lubang. Ni cushion foundation Laneige. Hilangkan parut merah Aisyah pakai apa? Parut merah Aisyah still ada. Just Kalau korang tahu kan, semakin simple skincare tu, semakin efektif skincare tu. Apa punya masalah korang, apa tu, parut merah, parut hitam, lubang, kering, kusam, dia punya tu sama je. Korang fokus on bare skin, dah tak naik jerawat, korang fokus on mencerahkan niacinamide or vitamin C. Dia punya tu sama je. Cuma korang kena tahu skin korang jenis apa, supaya korang tahu nak beli produk, ingredients dia apa. It's just simple math.